vlakovima! Spremi se za vožnju ti, moćni je vlak. Spretan, brzi, tako ja. Moćni je vlak. Društvo to baš je drago. Moćni je vlak. Moćni čas, spremi se i sredi nas. Brzo stižemo uz pas. Problem stvari riješimo tragedno. Mighty Express. Sigurno skakanje! Hvala što si mi dao da idem s tobom, spasioće Red. Oduvijek sam želio ići na jednu od tvojih provjera sigurnosti. Ništa mi nije važnije od sigurnosti, Makse. I čast mi je da ideš sa mnom. Danas po rasporedu moramo obići samo jedno mjesto. Školsku stanicu. To je najsigurnija stanica u gradu. No ipak, propis o sigurnosti 57b kaže: nesreća se najbolje izbjegne sprječavanjem da se ona uopće dogodi. I zato dobro obrati pažnju na bilo što izgleda nesigurno. Može, Rede, ali ako samo provjeravamo sigurnosti, zašto si uzeo vagon s mrežom? Treba mi za najvažniji dio današnje provjere. A sada krenimo. Prvo što treba provjeriti na školskoj stanici je zvono, koje upozorava djecu da dolazi vlak. Ili kako ga ja volim zvati, ding ding sigurnosti. Bok, Amanda! Hej, Makse, bok Rede. Škola je spremna za provjeru. A mi smo je spremni provjeriti. Zato se ne obazirite na nas i nastavite se družiti. Pogledaj ti to. Golemo ravnalo koje sprečava da djeca otrče na prugu, a i uči ih kako mjeriti. Ko kaže da sigurnost i matematika ne idu zajedno? Hoćeš li ovdje upotrijebiti vagon s mrežom? Hoćeš li da skočim i provjerim strop? Nikako. Skakanje nije dozvoljeno u učionici. A i okretnica dobro izgleda. Idemo sad van. Stupovi od kockica stabilni i sigurni, put za tavan čist, svi predmeti nalaze se na sigurnoj udaljenosti od pruge, nema previsoko naslaganih predmeta, dobro i dobro. O, znam zašto imaš vagon s mrežom. Da su kutije previsoko naslagane i da padnu, uhvatio bi ih, zar ne? Tako je, nije tako, mogao bi zato poslužiti, ali nisam zato uzeo vagon s mrežom. Nisi? Pomozi mi malo. Zašto si ga uzeo? Za nešto veliko. Jako veliko. Ali ipak sigurno. Kako je prošlo, Rede? Sve je u redu i super sigurno, Amanda. Spasilac Red daje vam službenu potvrdu sigurnosti. Provjera je gotova, ali nismo još upotrijebili vagon s mrežom. Zašto si ga uzeo? Moraš mi reći. Uzeo sam ga za skakanje. Idemo! Zadnje na popisu, zabava s djecom. Dobro, pazite da se zabavljate jedan po jedan. Sigurnost prije svega. Zato si uzeo vagon s mrežom? Zbog zabave? Ne za provjeru sigurnosti? Ne mogu vjerovati! Pun sam iznenađenja. Pa, možda ne baš tako pun. Ali povremeno imam pokoje u teretnom vagonu. To!